Hippa. Hey. Ojamo. Ilajasi. Awera ye. Abraham Yakupon. Jiapo Nyankopon. Eje Treutumio. Chai. Amunu muape. Na uradi Yakupon ni jana so. Jana so. Ere jana so. Ane radina waye. Jana so. So Jana. Jana so. My God. That's right. Hibba. Move on. Abba. Abba. Ready now, why? Bassi mix. Tie. Sarani janno mo abrabo mo oni amanyina robe fufro oni amanyina robe siso ebia na yo boni Ojani tijubo ebia na yo ni frani ojani ti wani mira na se uyo yeni swa Ojani ti wa yo defo Ejana so Jarasu Neradina Why Yesu kasa obi kabio Move on. Yo timi ya no bi su jebido Oye tutum prede Nyankopon Didini amwa wisye Wakra na nini so Wamekama yentio Nijana so Yesu da why Nijana so Sojana My God Yeba That's right Mesi mi nyame sori asawo Nanso Eradina wa We international brother Johnson Ejana so Why Abba. That's right. That's right. Radina why? This is a beautiful piece from international brother Johnson, popularly known as Minister IBJ. Oh my God. Okay, right. I Sompa 93.1 FM Sunday. Sompa TV so and so ena ohwemye. Jumadi ni din any hour of hope. Kwesiada anopa bia. Nonso ekosi nonkono empemo ena wo somfo. Minister Kofi IBJ. King Solomon, safa did to so be ma. Safa did to so be why. Ripo bakofo ye bobi dia e bi frame me IGP. Ye bi frame me IBJ, bi cry OJB na chese dino me pacho. Ye frame me international brother Johnson. International brother Johnson na eno na ye trying shot I know IBJ no. Aha. Time na me bo gospel no one. Enyum ya na etwagusisi e no 2019 ena me release ye. Sabre na na frame international brother Johnson no. Na yeba media mu ne din no wadodo. Ena ye twa shot no IBJ na IBJ no ho. Obi frame OBJ, bi frame IGP, be pa chaw edine na egu TV ne so no. Ye frame IBJ. Aha, Kofi IBJ miana meti ha no. Anopai asida kase enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster. Doc, baby I will be ano anopai otumfo nyankopon to ne boase enhira. Aboafo wo fidiem ha dawson. Azuka e wo fidiem ha. Sanso ena nana safo kantanka ebo mechi dom systematic press ebo mechi dom. Ekoba Jesse Sempremo enso eta mechi na David Dollar enso so eta mechi. Anopai producer onoso ebo mechi dom e wo fia ha onoso ye friend Aisha baby onoso so
bomichi dom sronko kwaso pa wo fidiem ha enya sem ketua abusua wonsusu a wo hwe me na wutie mi anopai aseda kese Kinsoloma what's the asem me de mante de oka ye no okay me ba we okay with it. Nice one. King Solomon no ono na ebo adwuma no na nsan wanya wache bi didi wo fie henti no. Say no sade na wa force no. Say ni mu no yedu kakra. Ntem say ne voice ni mu kra ayedu. Right, abusia asira kase nkoma ho se kwase de no pa bia wo gibre. Na utie minister IBJ ene na badwafo awofo buso bi mu say yantie wa no pa yintimi nkwa sori. Meda wasipi sanse se wantie mi adwumadi na medi no enye adwumadi na no pai my so privilege ma bedwafo abafia ha na enya asem ketewa unya mpanimfo sei tawachi e wodwumadi ma medofo enafom because anopa sori e ho it is a fasting enkokwa me na me kam kire opa ye fasting 40 days na jatum be 2 days wo sa twe ho a fasting e be sa miawo he ahomache sori e ho wo dampa ne so saa bu se time na so me da kakra wo de me 5 minutes when you bet na 8 abo na say awo fo program what me aba be chat it is a unya penifo say on ba be bo chidom anopa say ya na eye adom mame enko my sister akwaba sis me mo akwaba no bai ye ja o hene na bibia bokọ de nyankopo adom me ho ye pa nice one na say wo so ho ye awade adom asko man pofo nyina achia wo meji omo so pi na titu Israel Kefet Club MZW omo ye Kefet no radio no esi omo chance si omo ye Kefet no asem ketwa wow tese omo ya da opa me feel omo pa na me ma mba ko Feni Cynthia na da na make us oton koko Baptist sorry dan anim ho ne hododo no da Tech Hospital opewa asem pa ana anopa nyankopon ensane ya de wa me da se nice one mami nkoma me mami akwaba me pacho me mami se wukọ esresu fe ase a asafo efre se Nazareth mu enna owo mesro Nazareth asafo no ho se wuduru fe ase a filling station efre se Jasbro filling station na chipe enna asafo no na obeduru ho no ya billboard kase bia sofu babia ne ho fe na wo hye ne bishop for che no edaso me pacho se when hunu sa billboard ya enye lady bishop na enye ono enye ketwa na we kakaka na me ka ho asem no we ye se kutu se bam me ma me o hini se wonkom pacho se enye ono a enye sa billboard kasi America ho so enye me maamia na odie ebia brofo somehow won enti Lady Bishop Joyce Atta no a me boni din no wo no untimi shada modi ni sa wo so hwe mama Akos asafo friend Nazareth mu mama Akos abeka me sa ofriem ha mommy me mo akọ aba no pay but ona bibia bokọ de right mommy nyankopon enhira opa se ya na obomechi dom amen. Isan say anopa sorry we no enafom. Enna mo aya na edom gumu na ase no minim niema mo fam over the week any weekend nyina nti no kanese a wokoya sore se wosenka oji wa home kakra. Nanso so momi se oba beta ne bachi momi nyankopon hirawo. Amen. Mejidi se edwumadie no so ekoso kama. Ekoso pa 45 days. That's right. Yebeba be piem. Anu dia wasa oba. Me ba na anu dia wasa. Na me de kabi wa masore. Nti nanu mi ko tue wia. Na se no mabo ma hwem kakra. Edu tabi adwumadie no wura ha usi ya ni we. Nanu me wa na me so foforo se IBJ na se he no wa fai. Ma menchia me so fopani. Apostle Frank Osei, Victory Charismatic Chapel, Patasi.
ai papa nyankopon hira opa na wonfam free adumu nkwa adumu enna me papa bi nsusu wa asore ho efe no Ajawusu so nyame hira o mo ne sofo imamu nyina nyame enhira mo pa no pay abusua kache obi na obi so nkankire obi se minister IBJ atena se na mpese ye tie nwum bi ba ye ba me no obi ene me nkasa kase o mi be bonyum bi o kinsolo enwum na ready o ya saponyum bi na be ma wo no mesrew saye ready a fatum na ye nkombra na ye ba enkomo fi ha me ka kire sa adamfo ho nkomo a ye di no still course a e ba me so no e wase me di nkomo no e ma mahwefo ne matiefo ho to wo mo mahwefo ne matiefo nti na me wa enti de mo pe na me ya amamo kinsolo yenko okay
pe wa hwe ase nipa wo mo ka to fam nipa wo mo pese wo de kwa ofri wo nsa no enye nipa wo mo menwo eye nipa wato mo madie enipa na ebra na ne dan ka eso ya no wonya ba bi na no wo man sika ko han dan de ne kom de no wo man aduane di ye wo de ne hontoma tete ye no wo man ntoma fra ye abra de onya broken heart wo krampo no wo counseling healing no enipa na nka twempo yi ne totwena twene baabi na nani da so nyina asa na de aka wa brabo mu no se konkon no maduro ngu sa nipa na wo ye ne papa no wo mo ne ya na so de tia yen me pa cho se wo find average a wo ho 99.999% of nipa so de tia yen ya tamfo yen ya dofo enti ya saponsa me nka nkyira no pese de wo ne kwa wo ne ba no wonya wo bekun wo pe wa sew na susu gidi padi sana Judas ye ya oyi Yesu maaye anopai ye kasa se sie obi giadamfo obi di but enra nwumre no wayi wama obi kura de wadamfo ayi wama prison fo tie me pa omo prison omo timi frame nyina obi prison o dasi sie na damfo no yi ne maaye me say obi fombo abasisi ya ne business ahye ni sika nyina ahye yayi obi adi wa adwuma mu nyina no betrayal no it came from a friend not an enemy and I am talking of betrayals wo yonko a wotimi yiwo ma me ne ukasai wo ho yayi obi ma ye no ya pam na fra adwuma mu de wo ne wo yire ne wo mabedie de wo ne wo yire ene wo mabedie kurampo no sa betrayal ne ndi ene ayeden me se ya betray obi ama ahia na ma ne yire kura gya ne hokọ na damfo ene enko am bedie me se my friend my Judas into bracket betrayal sister susu ka wa hinta sam kire wa damfo na semba obeyi wa ma me se asisi ya na was obi di adanse ma wo no senko kasa kakak yamfo obi anko prison but eduru ho no ope wan kasa se wunti o ka kire wo se ensuomo awiemo wo fra me ameba but the bre so ye no yenhunu kura me na me di adanse ama no o yiwu man adamfo a obi tre nipa ho nkomo na me ni udi no hwe wono na tuufo se wukunu no fanachi wono ane di wanim wo bone koro na wo ye no but ono anso ne kote woto onse wayi wama sadamfo no na me di ho nkomo a kire wo no onimu secret kukuoma sem no wono ne nim na sabia buru sabia nyado yesu opopo chichi ho firi nsu ase mekase wo de chema wuwa ya nyina tinyi na wankasa woto akonwa ka kire wo se wayi mframa bone a me na me ba kasa nya no kora me busa wo de ade na ababeto bonten hwan na wo ho na hwan kora na woni susu ho ye na abeto ntentan su yi medofo adamfo wo yidi pamma ana me di ne ho ngoma no pay me ne wo kasa sisi ya ho ya yi obi amama ene wa bofom to o ka kire wo se wukunu no kora wanya papa o na be ma ne jano na unso sabi wo jimi ja be ma no on se akwa se wo yi wama me se de eyema ahomete ne se wo promise wo se asem no oba be di adanse ama bare duru ho no ye hwe no kora ye ho no adamfo bi nso so betray or betray obi ne se wo kotwa ntoro to na adamfo no so e wo court ho asem no de no onim pa no
wanka etwantoro gudu so sana de na oye no amo wabra bahwe fom pu sa yonko na me ka ne ho asem no oye Judas oye betrayer mame susu ji adamfo di na adamfo bi betray nipa susu hwe ye obi o wa o business idea bi a wonya ye na susu ho kire wadamfo wani ba ho so no de ye adwuma mesi wutire mu pobi pa ade bi anka wo ba ya na nka di sika bebrɛw ene wo hu sade ade na sia flourish na wo bo wadamfo amane wani ba ho so no eno no de ye adwuma si a me ne wo kasai adamfo betray nipa brofo betray around the ase ho adamfo wo jidi pa ma ho asam na me ka jena wo no be very very careful na madamfo obeyiwa ma nanya Yesu ni Judas nanam woso omu sika sempo wona na ohweso ekoye fa so ba chi Yesu no ebra nkrofo ndu no manim nyina ye pepepe na Judas ka kire omu se de mekwa kofe na no enfia no bi ye betrayer o mesim fia no bi ye toxic opening betrayer bebe wa brabo mu no nipa no kora wo ye girlfriend na me ka no ho asem kire wo sa betrayer bi e ba obi abrabo mu adamfo a me ka no ho asem no wo ye boyfriend mini wo kasa sisi a small girl ne illegal business ne hwan de Ghana ebi mu ye ba on ade bi a wo ye pa na ye kukoma de yetimbe chi wo no hwan pa ne nim na obi anim wadamfo me se connection bi a wo de ye wo lie bi no aka wo fa wo ho wa kire wo nwa ye wo connection bi no me so connection so but se wo de na ga wo ye no nwa so ya chew hwan na me ye chew said the idea is tie pa na so obi ani konkonsan ke enche woda adamfo obi ture nipa na me ka no ho asam kire wo me se de ye me ya ne se wutire mo popa eye wo business idea oda ye su bi eno na nka bebo wa brabo na wo susu ho kire wadamfo wo ho ye no de sa adwene po no adwinsoye no eye adwuma ene odidi ho ansa woda fom anopa me ne wo kase wo ho tasi droba bi ka kire obi se ka na metwini de papa no won hadwene kura sales ne kura ma me yesi oti ya no free o ka kire open ni se pato sales na o ye 100 cedis bit my 150 on se aje wo ka free wonsem hadamfo ye betrayer Mrs. Sofo bi ya sorry wo suku dem and wa ka kire adamfo se headmaster na aboa me to be ho obaya watimi awewe na damfo sofo ho am ye yi na free school ho abie classroom yenu na ma no ono na ya asore ho adamfo obi ture nipa na me ne wudi ne ho nkomo no oji adamfo di ho oye Judas me say abobe ka wa ho ne free wan kasa won tumam wa woti wono me kukuo masem de na oni me de na oni mfa me unim hwe fa me ho de uni ye se hu me afidie izui enti se me ho asem bi be pia bontia be tontentan no so a eye de me ne tena me ka mu no de me ne da me mpaso de me ne koba de me ne tun sadidi na de be ba bonten ana me ka tell say wona sorry tia ye bebrebe ye nkrofo a ye free yakoma mu kura ye omo papa ewiase de wo donu ne be yiwa ma o anya de wo ta no wo de fa ne ma di agro aropa bi so me nkasa pi me pesa me kwa homa no so because the program no so ye so packed adamphobia yiwa ma me se woni ukunu enya problem na wo ka kire wadamfo say na be ma na ye o si ja no
Jano koya obaya ono na hye ho no wa yi wa ma obi se IBJ na wo ya wo sori ba fie mu na be busebu sama na ala na kwasi adadura keke kayensam saa hweye no wadamfo no obayi wa ma mese wodi nkoma ya afa kakra hye fridge mu wine na sama ya wo so obi adɔ ada sembe ba no na be hu se sakwa no ana ne nam no na wo de life di agro he ofakin George ye de life di agro na awurade abie ye nintam ha mese wotimi ne wo bi nya ntokwa ketua bi yi ensama wo ka fa wo ho no ene atanie bi a wo diu no obi kura de oni nya ntokwa o na ye connect wo to conference call bi so sakwa no ka woni ne ho adwenbone yi na sadi akwa ne si di watam ne nsam a wo ka fa wo ho no bra sister ye steady ne wiase ehu medofo oyonko a ye fe Judas woye baifuo woye kromfuo woye betrayer woye nipa bonefuo woye diamond ona me ka ne ho asem no hwe yie medofo eyeden a ye kwa ye ba die wontimi nyanko na mo adwuma a wo ye nti no wo be hia nipa bi but mesrawo hwe yie wonamfo ho maka kire wo se me yade bi a eboa me sesei medofo unsuo na wonom no ho se wo sore ekoba menum biem why because ye wadamfo bi wo ha waje wo ho pa se IBJ de mene ne da sore edi menna metimi ayina ma nempo watamfo pe wa ho enipa ben wo eno beba mo nchen abeto wo mo ye obi wo ha nani brade nani bresika presempo bi de be ma no obeyiwa ma ti hwenipa won nam ne yie obi ko ayie wakodi 4 days e wona damfo krom akodi 4 days moa sa wadamfo no odo no ho na wabusa ho so ono so odo wo si wodo bi na nipa no ono so odo wana ene nkomo no medi agora me kasa be 1 hour anopai ma me fan chiasronko emma me papa owura akwadwo asiedu Mr Prosper Richard asiedu papa baby a wo anopai bia no nyankopon to no boase na onhira pa na wonye okese Mr Prosper Richard asiedu anopai nyame nhira ena me ankasa menua Justice Ameyao wo Bremai Church of Christ bra nyame nhira pa anopai ma me fan chiasronko so nkoma the CEO of Digital Herbal Center Dr. Grofine. Aye. Dr. Grofine. Oye me yonko sronko pa. Wasaye me boss. Papa infami jumedi ni agro kwesi ada no pa. Na very soon mene doc ba be bon komo 1-on-1. E be ba be babra bomu komo said ya brabo ne chase ni ba bi anyamde na bedri. E be hu Dr. Grofine e wo fiduam ha. Enti abusua nkoma ameni wudi no ne se adamfo bi o nkyai oye Judas hwene yie ye obi okura wa twamfo ni ketewa bi akyere wodi ka betrayal for the first time na wodi ni di agro right yenkwa homa no so na memfa nipa ba miensa bi mra nkoma mi die won ebi ato pa me ba cho time we nye time a wo frese ubetufo afutuo no ye 9:20 9:15 ho baby me bia homa no but me here one personal experience ewo de mimi di hu nkombo yi adamfo bia yew bone wo de nenka ye do na wo do no hwe bebre namfo kura ye musuafo nipa na wo se wo ye wadamfo no bi kura ye wunua na kwan ya wo de wa faso no bra na yenisa enkomo no 0551931931 0548931931
Hello, me don't for Hello? Hello? Okay. I count some mommy. Mr. Blah, Madame, me crab it. If you're telling me to introduce Ah, what do you cry that son who cry a day? Only me crab it. You're telling me to introduce the Amma, and I send me up for Linda. What? Madame from Miss Mika, let's show. Only me crab a dark member. Ah, no, what if I? Not my one man. Oh, well, that. And the time I was to share, what is I mean, I was studying on share me after the old tsunami to my being one chance and I gave it to you here. Money can't die. Not no madam is what we so I keep on a film quite a compass as some in Piat Medical. It's there, I down for the I down for it, I down for. Mammy. Kafra wati. Ah, we obi a na odi wukru no ho nkomo kire no paa niema be ma no yema wo kire no. Na men kata ni protect me. The chim one onya chance no ti share ni. Na enye madam ko na me nim poda. Oh, you almost say I can let no chance no share me. Any me di bo me bia na open na me yem no. Eh, o smart o. Na sir, wo refa chire. O refa chire. So be ma no way. The day dem ni be ma na kata ti dia small. Akata game mo me fi ako. Misro, ukru na man a chance wate. Epache. Atala me hu se mita. Why? Epache. Mo. Hwe, mame ma wa po bi. Hwe. Ema mo hwam yi, muntie. Se ukunu ko badwaman a ho. No oba. Ni kana ya na mo hye no. Ni mo hye no. Eno nya solution yo. Hwe, wo ko badwaman a afa na fa ho kura tata no. No obehu se wabre. Na ukura ko badwaman be ma no wo pe no. No wasan se nika. Wo hye nika ye dai. Emema ye kokoye sa ya ne ahode ne kofom. Ehode no kofom ti wo basa na de man be 5 times. Wo de fa next time one just sound the biem. Man em foro no. Na mo de mo kokko badwaman ya se ma hye nika de edika. That's all basa bra ko ba bia okono. Se wo pe biem dia me pa chaw. Fa tata no. Wo so wo da wo se minie. Wo fa house unie next time. Mami, kafra wati. Ntacha me data the piano me dey to ne efutu ma recording na nyambo some code ma me bota efutu me bota ko tie ni me Mo nyami sra opa abusia hello Yes, I'm pacho odin be bia kasa free and how mo odin kra me pacho me mommy na madam for hello madam for madam for yeah e pa me je no ni net no kwampo ni nya ne mpo na net ne ba ayare na me twetwe no ade ni kwa sorry ameko akola ni jare nda bia me twe no de ne ko me twe nam de ne ko me twe nam de ne ko kunu wa bochi se waye no ho se oni mi kunu efu ku ba ko that's right oba me ho a na o mo ka o mo ku kasa no na me de bu enti me ya me wo ye na che se oni mi ku exercise utini be claiming chance ama inimra mi ku fe ma ba no ko me de mi ntiase mi se bi ale ninka e ba ne ya da hospital me nyim nyina me de me fun di na chi
Only me cool train plant and then area only now be able to say. Only me cool train plant. Many last person, when it was a same for one last person. I sent for who I want it. I sent for one yadi. Meaning me, I'm a catcher and say. So what's in left from your name? Abba, bra. Now ye did. What the bra, sir? Bra, or bra, or Timberley, ye dear. Now, we are saying, Brady, you could eat bride, the same in the full year, I may bread. And to be honest, saying, a giant near no cocky, men and new, no one near the man and call. What the bra, sir? And I'm saying, I want you, and I'm a catcher and spade. So was so obedient major. Obedient major is how we just pay. Driver, we just pay Kuranta. Yes, obedient major is name one. If you have for do to be a benwa. And no one to be no hello to say hello to say now call baby. Mo and so being a battle will go. It's like two Nayakono. Near who see. And I say, yes, that was sippy. Me catch was say, well, any pana wo you a mano, when you baby, a nipa winning will be out to money di. Nipa wo buano, a nipa what timamano. Nipa wo person ka wo ye bibi mano because one will say what da form omo ne solity ayen. That word betrayal no, it doesn't come from a hater. Sometimes those who hate me what time here aboso kan ho na wo me what time me nim wo kwa ku Kevin na what me ka mu amene ne koba no gono ne betimi betray me because here the substance be mano. So fangu IBJ nsuo mu aka na me tim no eno na me sim me ka no kura kire nipa no pen hwe last week me catch us say nyame left wa ho nyame pagya wo a me sero wo mo a na hu obi da form a wo de boa no ene ne mfa damfo ye be catch us abrante ye se wo pagya ye no ene wa ya homaso ene wa ye dwe ai me de me dwe panyi nche because me jam me homa wo a wo a wo hwemi ubekume because na no ntokwa bia me nu nya ye no asem bia wo ka kire sister bi na wote efie ni nchen ho no na wonim so obebo mama ne o ka kire me no na wasem na no wo hyerodo nti ma fa me ho adwene bacho obi wa homa no so wo de etena ho hello bacho me do fu beni hello Mr. Afidie bi wo nchen twe ho kura na se dumno kura ne ni nkomo why hello yes sir Bacho, good morning bacho wo your ba na wo ye bema Bacho me your ba okay Mr. Juma Fidie na me na e ma me feed wa why ma chele ho kura okay mami nche wa no pai no Debbie, Mr. Fafu from Mami. Hello? Champion IBJ. Where SK Bolas? Oboasi coffee crew. Nyamena hine ewa dinyi. No one na waka ma so se to. Mesuma feel dodo. Aya. Bolas yanko. Annual chairman of King George Amame. Nice one. Of Abatonka. Nice. I be the Assembly Wakano. And I don't miss our down for an okay was much channel, okay, what is a man channel, okay, about the chance. You know what? 1 year. Madame will be those time in the coach school because it's can know over the whole Yano and the one who me are able to buy the whole one. That's one who means what everyone will to buy. And the Madame will not go to say, I'm in the war from here and some more catch them. As for me and say that, as for whom it as for me called that. If you want to see Bible matter, the member to the pastor.
Exams or any wooden person and no make us here. I don't want to here and then what Odiato so. It's what will be equal. It is why you're okay. Unia, what that was wrong with you. Exams were deeper. Judas Grand for no years in them. What 7 people as I want to seek us also. And the city is you, I'm going to say. Young men know, and then call and never know. On one day, where escape Poland. Damn or what say, one SK wako fat topic fufrabu anopai me no ka say e be hia wo bia ma ne girlfriend ayi na ma wo be tofam ama wo girlfriend wo be yiwa ma be ma bi be tofam ne yiri be yi na ma hweye e wo yonko a wona nam ho aye ne bi mu ye Judas Hello. Hello. Bacho, ubebo odin, ana wo ma odin kura. Hello. Bacho, what menka? Bacha. Udi de baby a okasa free me dofo. Me delete dia me kase so na nkesi. Okay, mankasim, mami ntie wa no pai. Ada adamfo bi dia wo ho. Bacho, me di mpo de ya adamfo. Mpa me fa ni se me kuma. Like me kuno na papa wa fa se ba. Na se kuma adamfo. Onye kuma adamfo. Me ma me ba yare ya na mti me kohwa me mo mi aba. Nti me ku ni mobile money na edija me kuma no share. Nti ya me ba ka no na akoye wuhu so na na etwa mi ama nti se de obi ka sa asem na fa wu a one the last Debbie, tobo asema me. Tobo. Hello. Hello. Tobo asena asem no ase me ho keka me. Waye wakuma. Ayo me kuma. Bacho ekuma no tiremu ye kakra ma me. Odie na ne de na wakuma no se unua bema eyire. Aya me ne kunu ne papa wa fa se ba ne ba. Okay. Ntina mu ye nuano. Okay. Ntin no koye wu mente boko no bi mo ka obedu wa na o magya asam na o mo ka no a. Ntin ni kun be tu fifi be 3 months na mi hu baby a ote. Wo kuna fifi 3 months, wo hu baby a ote. O tu fifi na mi hu baby a ote. To da beginning na o kono na o kwa okoda baby ana pa no na wa ba na o be baba brush na wa ta ko back. Ntin na I thought say o da na dan fufu ni bi nchen. Nti be se 2 weeks ni na okokra omba. Okwa omma nti wo wa na wasane hotel chop money ni. Na mse ye na wo ko ba ko ta nti a wasane mi chop money mi hu. Akola na yare kwa me se okra omma. Aden den na ekoso. Nti na dako na me di ni tenta ba ta te ma san ni hu ku ni me da. Na me di ni tenta na me ko mu ye ta ta je me ta san na ba ni ma no jai tuma no. Na ni parent ta so on su pa sa won su kwa yo. Nuku rent ye no de man nti me di ni tenten na me kwache na ge na nyima oni me kunti ge na nyima oni wo kunu tifie wa chasa ono no kwa wie di ni wasa kwanyem kura ka ho watena kwanyem aka ho na wa rent na no one neti oh sese obi ati de ehu oye nipa na oben pa na mo oben me papa de se otumi ba ga no tumi ba je me ba no de ne kohwem na me ye meduma me ba ni so na o de na bra me o turu di kunu ba ono so ne ba o na me nim so ye me kuma me ne ba no se na se we wie mi mo program me sure bi da na na se bi ya me sure mo program na se asemi die asemu bi an ko pon sha o pa ma me na se ba ma no wo hene o se ba ma ne bi oba ne so no so ba ware ye mi enu ina nti aware ne ko so no ono na kwa so wa family member ntino no attention no one is too much bibi ni na o kakra o mo se o mo du sha no ntesa me ha nti me fi na ja ma ne so o mo wale na se wa wo hwa na wo tete nti wa twen ho mebo a ma cheme ho mo enkotena wade kankan bia se nkowu why
Me da se, ami sha opane na we. Nyame nhyira wo nso we mo sofo no mo ntimi nka nkyere mo ba me Kofi Abigye metena se ameka kyere wo se wo me se wo ba hweye no wanware bema wagimi bema jimifo oba me nware no wo de wabrabo bedi agoro he sister ko poison no wa ka bema na me yaku no ye ka mema na de ma ye mo de ho wo ye bema so na wo hwame a enware wo ba ono so agimi e ma no bia jimi dodo oba jimi for be bring out the beast in you. If you marry a good woman, she will bring the king in you. But if you marry a foolish woman, she will bring out the beast in you. And you obey and what bema wa jimi bema so men wade wo ba wa jimi abusua ye kodin komo bia basisia twen me na ye ba enne ye wo man komo bi wo fie ha ye ba bedie ye bedi man komo bi wo fie ha sisia enti me pa mo chawo muntwa me sisia me ba nan komo we me sese media ma bro nyakora twama me di san komo we because namfo bi kunkofo yeko nature's giftings heba aseye na yakwa kwatwetwe enkomo aba medofo enkomo we fa ma ho enne enkomo a me bedi na ye ma enkomo na wo ye be man so na pese wo score more points a me pa chaw won so bedi enkomo de betie enkomo ne bi me ba sisi a right mini aba me mo akwa aba me pa chaw bibia boko de nice one. And pacho me hu maame no e wo studio ha na ne ho ofe pa. Enkoma mi di na me hu se wo ti wo na wo bo trinko. Wo bo trinko. Pacho nice one. Me timu se enkoma na mi di no. Na wo bo trinko, kakra bi ho obeka ansa na ya bawura ye enkomo e. No creche say enipa nkasa no trust issues dia woyentem dane deni na enti no woni nipa nam adamfo se nua se colleague se work partner mpo na se business partner na boundaries are very important because who expected too much from nipa at the end of the day no there won sabeka disappointment enti no there who can na ye no kre nipa disappointing nipa bebre we are not the first, we will not be the last enti no make sure say we be ma boundaries aye juma wo every relationship said the be ya won so so betimi a protect ho won nya dwe na won nya hantan ba wasumdue ehu hia wo dia na wa masaye juma ani sa na meka no right and come on what dini sisi ya na me de o can say people say if you expect too much from a nipa or be disappointed yes and we should set boundaries of course boundaries na o ko set sisi ya na yeah too din na say wo ye dwe na o de catch me say me penipa na me nya masumdwe metena se ache eno ne beboa me ani right abusua ye bedin komosronko mesa mo akwa ba biem me da sepa hene right ye ka say nature giftings heba mokura mo ne hwan me da se me chia we tie fo nyina ne wa hwefo nyina so nice di kind no nature's giftings ye de nkrasonko efin kran memu de makomase ni asante man nyina that's right nature's giftings ye jumeku a yetu ye ho esi wo say emrewe mu no ye ba beboa ema omu deal with reproductive health issues mekanisa me patche say wo maye mu ne wawo na wo nyinsensem mu no aye den de ama ode a me patcho nature's giftings yetu ye ho esi ho say ye ba beboa am we deal with all of these things in the right way said ye be ya ubetimi a conceive entino ye wo a wide range of products a fertility herbal product eba beboa we siesie wo mayem de meka ne siesie ano e ma no ye sofa bebre pa wow yes menstrual issues hormonal imbalances blockage of fallopian tubes me pacho to bo asema me mahwefo no wo ho wo no twi no na wo pepa yes enti mesro say we be ba form kakra ma me say ye ka say fertility kura ye de benya
hormonal imbalances ya okay no ni we ni nyina no empese obambe kakra good de me pacha ne say wo yo ba wo ni pedua no me fa ne say temple sonko okay ya nyankopon hye de siesie say awo ne nyinsen de ade bi e ka wo ho deda enti say emba mawa na emre na so a then it means it's a problem be eden ewo honomo right wutimi etna asia no why ready na emba ya wokwa e be ka cho so when your hormonal imbalance se brofo ne so e che say hormones na ebua ukosua na ma na eden amatrio enyini na ye ready for nyinsen no na ho den na kofom nti support bi any why dey makosua no hormones na ye basa eno na kire say when your hormonal imbalance eba ne sa o periods ana say o fichire kono ebe ye basa na say twetwe sisi ase na eba o kire ma eba ne sa you should know say problem bi aiden aba system ni mu enti no eno no na nature's giftings wo ho no mo say de ye be boa ama we deal with eno say de be ya nyinsen no ebe ye easy dia what the two why you see you say nature yes nese mu di nature niema nkasa na ye adwuma of course se obi hwe no tie bia nature ya ye kan kura no onti ase nti mu kakra ben na wo de be man na won because me de me ye kan nature ho asema me tie ase but the all hwe ye no nti nature ase me pese me ho ade kronti a product you know wo di nature ankasa ane adwumakwe atoso all right me tie ne say fitete na nanoma penso ja ena yen ye bibre mu ha sei no ye die bibiduo ene ahan esiesie ye ho wow ama ye nya hotoso enti no wo ye bibidin dia se wo pe treatment o first point of contact they say ye bibiduro if your body na nkasa ene ye fe ni nature nessa enye de di bibia frafrem good bibia nka ho from the roots from the forest straight into your pouches now the ye uti unim so body na nkasa da romano ubenya wa hotoso wow and guess what there was several testimonies we ye bibini a memfa bibia extend ankoka oni pedua me pacho wotete meso a wotete hwenten a pepre we nyina ye nuro eyenuro ebo yen anti bacterial antiviral anti-inflammatory by now be kwa akoto bibi wo pharmacy what you say nessa sanema we no yes naturally ye was sanema no we ye krom ha anananom de giant of course inteno na nature's giftings ye bo hu de wura ma what you say we your ba fe bibidro esiesie wo mayem fe bibidro siesie wa wodiem fe bibidro e boost wo kosua na hoden ebe ye se adwuma ni nyina ade ama without knowing e hu hia se obekwa akopɛ bosia akoye IVF ana obepɛ sike mu odu ansa udwetire bi ansa wetimi animbi there be nature's giftings wo ho say ye die bibidro ebe siesie wo ni pedua ni nyina aba wankasa no waye obesima na conception na tomu tentem nyinse na tomu tentem e di ama nessa nyinse na ebi de emma no ansa na awode no ho beka na ye wo infections bi a hani pedua ni ntia ama a block sa na ema no of course made the past we raise the topic of infection nice because ayana pempi no ye ma bebre na deal with infections haye pa the least mistake we find infection obe bia oye oba names asema making we ye least mistake obi washroom obefa and the thing about infection necessary when treat ya ekwa na generating into something else na ye ade foforo na enyini akoya ade foforo enti no when treating infections wo hwa wo be ko na say PID pelvic inflammatory disease just say infection na dokro wa wodi ani nyina afi no nyinsen wo pa na mba but na ye infection keke o doc nese mitie wuyi a ho ye obi o hwa enye boni no ye nemom eye infections na amasa de na ba ma menka no kra bi nche wo ne say oba bi ye ni wa sebe oye bonini mesisa wo na na nyinse ne maya e kire say problem bi se be bia e wo say ye hu adwuma
Yes. Into infections ya de hama ye nyinsa ni ya wo mu de the number one thing because easy to get. And I won who I say I can carry you into what way you win ye young hine ya wo de carry where you win on shut down and drain who you feel so it's just an infection. But my dear say when treating a when do who jumantema. We need to better over say pelvic inflammatory chest infection ado kro awodi and no kro no when treat ya. Wobekọ na esi tube no fallopian tubes no a block it. Doc me pacho tweme obi o ha wo tika mu no wo hwe esisi a ma me mbobo numbers na ma mahwefo no ene matiefo no me pacho wo ho sisi e na awo sem ha wadwene wo mayo mu no wo challenges bi wo problem bi a maka kire wo se unu akofi abije de meto ebu ase ye nhwehwemu enya adokutafo a won betimi aboa wo yie ena me no ma dijuma because me ahana mete bibia wo hwame abehume ene awonti bimu wo ho a awade aye basa mesre wakọ awade 20 years so and so years the number of years bi a wo say wo problem e wo awode hu bia no me pa chaw fa number we sisi a bi o ha mutie di number no munyai aha doc numbers no 0248 460 540 patro mi sisu biem 0248 460 540 and I say 0535 94 6565 0535 94 6565 doc me wo say product bi ewo ahanoma bi kura me pese ye bowra product de musu kakra Okay. said the bear mahwefo ne matiefo no ebeboa because me wo so mo test na doc ni wudi nkomo yi no ye hu product bi wo TV no so IBGS ro ma ne nka ho asem kakra nkyere me hu happy womb tea bi wa ha say doc Mr. Oka ho asem kakra kire me Okay. Enti no product na wo na nkasa de ye friend fertility package. Okay. Wo your ba na wo pa wo a na wo ye bibini ba na wo gidi se nyankopon abo se awo de e ka wo birthright ho de a e wo se wo ye cleansing. Enti happy womb tea no e de cleanse awo de animu. Okay. Esiesie wa wodi. Na say ekohoro wa wodi enum. Furu wa wodi enimu. Nice. Obi wo ho a ombu ne nsa yie. Ebia ne homo nsa ye basa, ne mensa ye basa, ne fiche ko ne nheda entwetwe enkoso yie. Enti no flow na e wo se ba no nipedua ne ntimi emboa wo mani emba abonten se de wo se ba. Enti ni nyina no na tata so e wa wodi enimu. Eno na wanhwe ne yie a na e breed infections. Ede ma awodie no enti happy womb tea ni djuma e ba be di aboa wa awodie ne se e hoforo awodie ni mu mojafi bia ensese tena wa awodie ni mu nyina no e ba be yie free mu afi toxins infections bia eti awodie ni mu afi ma conception into because sa niema na wo awodie mu a e be ye den se nyinsen betom because hono nye viable enough hono nye conducive and enye papa enough say e be je sa ebana eba be nyi wo hono no what you say nti we ne ye cleanser e cleanser awodie ni mu na womb washer na say for awodie ni we your ba na say awon ma wo hia say unya womb cleanser bi yes wo de be hohoro awodie num correct na say we no nya fe ne ye ko pai obi yam bia ni debi wonu maduro ya ebe hohoro awodie num ayiyade bia awodie ni mu infection nice mo je fiance set wo ankasa no wo use no wa wo be hu dia niam ebegu wo na na be che say sa niam we nyina wo mi ni pedue mu nso ni pedue no ankasa ntimi amboa me ama anya den ambesene enti na bibiduro e wo ho obo ade e dia ama e dia dom yen no enti no e wo se wo pe kwan a
right one. Obenya the right one so me pacho. The Nature's Giftings fertility package. Okay. Me who say product ba ko bi so ensuo e wa ha sei. Na doc no so no ho asem te say. Okay. Entino wedi kan aye womb washing na wi no. Efe no kwan adem say upa awode a onom ofemisio a eno ye femisio mixture eno ni be boost kosua na hoden no. Okay. Yes, because se ukosua na hoden wo forma wo de boss wa e be den say befa. But kosua na ye mature dia wo de boss wa ne jadam. Yes. Testimonies in the doors. Adanse ne doors. Ebi aba me phone so. Yes, adanse ne de. Ebi aba me phone so na. Ghana. This is a young woman nyame achana dum. Yeah. Yes. We emre mu nyame se obehwie ne honhom. Of course. Egu mabunu no so. Yeah. And wo hwe ababa wa tia nyame de aduma chede sei ache no a medofo entena ho ma awonti wawade enye basa hwe na ye kan infections me pese udi ho nkomo kakrama me because mema no se hono ahemfie de nya me pamcho ye mawo and infections nti sei obi awade agu dog me so bowura ho kakrama me pacho mate they make about infections nyina ne say ade bi a say ye de ne nete okay because bacteria virus fungi sanyama ni nyina ye ewo ye ho day to day wo de won safa table bi so wo de afa wenim wo de ni nyina no breed germs bi a unim the kind of bacteria ekuta and infections dey emano aya na high most of the time and oba say we deal with infections for a very long time and who say relationship into me nya papa and a dey man ka na meboa doc ebi mu dey na ye chronic. Yes. Obi wo one infections with serious relations 2 years, 3 years, 5 years. On any trimp na mu odin. Onja infections ni sunja. Enja no. Enye ebehawo awade ebehawo relationship and in the long run ebeha said ebe ya wo betimi anyem. Entino se wo deal with infections ebeye papa say ube get in touch with Nature's Giftings na bra beji infection treatment ni bi se wo pa wo ube di kan ye infection treatment infections ni nefi wa wo die ni mu ansa na afei no nyin senetimi aiden abeto dodo na ni problem dear how are infections me say we your bad dear we ni pedua no a sanctuary anyankopon ato ne bo esiesie sa wo dear it is your birthright medofo say ebinto mu emfa mawa it is just because infections in kitten bi inflammations in kitten bi fibroids bi anas me pacho mema enu nsi wo ho akwan Nature's Giftings na ye nin sa wo so na bra enu ebeboa esiesie wo ni pedua no doc ansa na wo be sorry no obi hwew awonti infections nti enema bi koso woni nipadua ma ama ne mayo no ensipi pacho asembe pa na minua baby ene emema no nso omo ye romantic no womo nso so tu anamon solve man problems it is obi hwe ne a enkomo ben na obedi a chese ni pakro no me pacho we your bar and I'm a couple, we a married couple. Now we wife or girlfriend. If you see infection issues, if you see issues, I want my more. We are your fed yet ya wasia, it's in him. And to know, I was so near the right channel of a dry a bebo, de be an make say, and ye drew be an ye drew. A dear how no. So when you drew a bit me solve a problem if you were the amawa. Ube won't say 100% no. And says I was stress be any hono. Yeah. Right. And to know hook for an our spouse dealing with all these kind of things I'm a pacho. And you fed you only need two and more and winia. Namun dealing with it in the right way because ye nipa and eka nipa hon. Eka ye nipa ye hon ye ma and eka ye ma ye hon. Sometimes your vagina wants to be a vagina. Epe se e ye ne ho se. O ye ne den kra za na be. Sana be. Yes. Until when you're right herbs
and yet all these chemicals too much. I would say there be unya right herbs are ubenumegu ni pedrenimu ambana who infections, virus and a fungi and a bacteria bia ewo ni pedrenimu no said ya ubenya wa hoto so completely. Right. Doc, my last question. The name say infections or bar any infections are now on the partner tier. O we dear no, I was say okun we dear. But ye komo nyina ye din komo mama. Yes. Enti say me partner enya infections are. Mo wo bibi ma mema nso so ana. And in yet ne say wo partner enya infections am mienu no nyina e na wo say mo ye treatment no. Okay. Reason is that samo engage a mo che ama mo ho. What else? Te oba ne nkwan ye na wo be ma no wanya. Mo san hia mo sa de be for it. Na che say treatment na oba ne ye na nkosi aga. Enti mo mienu no nyina be treat infections completely. Na afi no mo ahwe mo ni pedua no. Mo ahwe tete no na there was no scan. Enti no wo be feel wo ni pedua. Wo de won sa be fa sebe oba wase na wo hwia. Ubeshe said the nyemasi sanyama ni nyina very important practices are emano e wo say ye engaging very any ade na too much there be feminine health ye important yen so ye health ni ye important enti yen ka ho asem wo bedwem na yen ti ase say infections e kanipa ho e ade e kanipa ho enti na wo 5 years 6 years 10 years na etete wa me pacho be hu yen na beji solution what yo doc o si ye me hu pacho wachi kwan e wo hefa me pacho ye main office e wo Accra but your branch wo Kumasi Ahima Kokobin station and me pacho Accra for no omo hwe ye pa ye obi o ho a number ya wo de atusi no enya de obetimi afa baro kyerese bia ye wo ahanum se a ato ne tirim enti me pacho enkran ehefa na mo wo pote me pacho enkran ye location wo Old Botiano. Old Botiano, right opposite St. Carol School of Nursing. Na ye main office. Ube bani ye statue kesiye ni all the necessary things. I was say ube say nature's giftings. Ya sonny yes so all the billboards ni na honom. Do St. Carol Junction na ube hu. Okay. Ana Kumasi hanso so ehefa na asye ne wo. Kumasi ye wo Ahima Kokobin station. Okay. Udu Ahima Kokobin station. Of our numbers no ofra your shop ni wo right there's an electrical shop a won in impe ofrepe mobile be deliver the amount real quick and yeah it is say an so are you working on an actual branch Kumasi it's in wo Kumasi nko dia nature's giftings ye ba won chain wow right me patcho mama nsamfa wo number no ento edwa ebiem abusua mesremo we de memma no na momfre doc na monsiesie mo yire mo eho be pamochaw awade ne be so a doc ahye se na napa peso kwa hemfie na no bra bi kwa hemfie ukọ ho no wa hu se wo be ma ne mu ka pe but untimi complaining kire wo yire no e bia eno ho fade enti no bomoden se we pusu doc ahoman na bagi product ne bi koma wo yire mesro be ma se awo ma enkofa wo yire na chi behu doc na wona wo yiri nyina mo nkohu no na omwa na nyame no so ma awo no nya dwuma numbers a wopusu no 0248 460 540 0248 460 540 and I say 0535 94 6565 Monfred doc and the doc aka che me say wo abebo IBG din dia friend ne no or discount kakra de maw enti o Fred doc I say what tin nka IBG ho doc yes sorry o final words my final words ne say o yo ba awo eka ho your birthright me ensi ubonyini in 2025 that's right wa bra obo ade na che ade a ubetimi de siesie ho ama won so wa wo bi wanyim bia wo bia me afre wo mommy e na afa no metre say ye wo Kumasi Cultural Center ne at the Magans clearance oba nature's giftings matena se me ankasa me wo honom nti wo nkomo bia brane ani nkomo me wo stand
26. Okay. Nature's Giftings and Kumase Cultural Center. Ane. Eneya. Nese ene kwesi ya ye kase ufree heya wo Okay. Ewo honom na mede mirika betna ase nti. Nice one. Ufree ha me san kwa akoto am dwumedie ne so. Ewo nti woni minhia ewo Cultural Center ane. Right. Ebusia enti doc free ha Cultural Center CCA. Uri wo konna baby a wo bo no hu na mesro number no 0248 460-540 and I said 0535 946565. Nature Gifting say bra na ombema awo aye very 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 simple amount me pacho we ye tried and tested ye wa dance ye wo ho eti bomoden na ko doc ase doc nyankopon shaw megidi se na watwe se na ye besa hia Me pacho nice one me da se nyankopon shaw pi Kinsolo me second song you know prepare mama abusua Sompa 93.1 FM eso na yeda so ewei djumadie ne ye hour of hope kwasi ada bia no anopa nonso kosi nonkono empa mu na yede ebra o yenti anwunwe na me ba Lady Bishop nso wa ha Kinsolo family nyom ba ko no tum mama why na that's right of our kind titi bremo. Nice one. Abusia edu time bi a ho na odi bia serious na enema hanipa no ano odin papa obi a yatu me fo pa me ntie futu akwa ntie futu asa Kinsolo sa pretum kitu e na me hwade em say we ne ye kakra ho we dem say hey ye kanfu du afro ye kanfu oh right hey asa nafu okay Bayansan kwa homa no so me fani pa ba mienu bi na yansan kwa homa no so 0551931931 0548931931 and Adam Fua the friend Judas e hon komo na menu di no oye betrayer obeyi wama sani pa na menu di ni hon komo no 0551931931 0548931931 obi ti fie si IBJ chese sister yasmo obeka ye me nwanwon na kuma atimi agene kunu meka tell say edipa obaye obone no oni akiri bia o enye nipa omewo eye de woni ne koba de wo kan wasuma samtre no de woni didie wono ene be obone right yes an kwa homa no so biem Hello? Yeah, good morning. Good morning, sir. Bacho, udini baby a okasa free. Never chair FM Adams, because it's free of what. Okay, of Adams, mami tie one pay. I'm a paid dear, and someone more was I paid the more to offer. More can someone pay papa na yes, more can, and so much time. I'm a miracle. Oh! Because someone that's some panel man, a pay my kind in my material. I will work at Takami, but would be a Mungoson Kana because don't come to a moment. Medasipi, I rehon intino of Adams is going to mean Cassa. Yay, if you never watch you do the ending, come on, we don't forbid you. Hello, IBJ. Odo for me because I free at Makufudia. Okay, me pacho jumbo fidi na ending come why? Are you? Yes, sir. Me Me pacho meet masam so papa. Sir? IBJ. Enya sem ketwa. IBJ. Kese ni ame yire adamfo. What a boho baby chese baby a sebi obeda kure den. Eni ya freno amanaba mi ama kotonkunya ame wo sport kese o ye choba ye bibia wo ho IBJ
They say we are see me madam to kwane sama no 1002 hour this started choba no wo. We are see our name wife na kuma aye baako. Say ye ne tamfo kese o de ye ne nam kura say ye yakwaji adu nti o ye duane na ye nto. IBJ. Enya sam kitu. We say anope ho mama me we ko ada anije asa ada ni machine. Enya kitu a. Say chese. The wife na kuma na de yato tanku mu den. Enipa mo ma bua no. Enipa yen ya bua no IBJ. Enya sam wa. IBJ, me say kwaya girl na de ya faso no. Me no wife. Say was a create confusion kwa wo. Me wife abushia mama say abushia no kra empa me wife ani ma na be so mu pe me ni ma re. Wa nya ne bone. Ya kebi ani ma ni dio. Wo ba ye o ya nwa o di wie no wasa apetashi wo ro no glass ma apetashi o ro no glass ma enne ye amfo kasiye because of nkomo a na sabi ye ni di ye secret ye nim so me wife can some that oh get ni di oni na selfie wo mu kwa na abrem abije nyamisha wate nyamisha wo so ma odi babia kwasia da bia ya na me kwa soro kwa na afia eja me ayi anya sam fitu oh abije ani nyaminya djuma wate openisho nyame nchechire mo wre na emu ya me se me ka kire wo se oho de wo pre papa ma no wono na be sori atia wono na be yiwa ma me mfa ofrefo baako hello o frame ya bra obre pa what's anyu wa fidie hello yes sir but you didn't be a okasa free me kasa free konongo okay who did say papa me did you say to do mami tie wa no pain na pedi anya bone na insam no mo kan na ebru ma gene me chache so de mo kan so oba wo gine no hey open hey oba wo gine hey me katra ya se manya so oba wo gine de hey what is say so oba kase oba wo gine oba se san e me pacho die oba wo gine wono a wonu a de padi ama no ho a de to be clear ni kra no kra so pade pa o se sane sei do ti ma no tim oba wajini u be dem o ko ko be Yesu Kristo krepi e so aba chi from se ti o se sana enti ndama oba woni na wo nine se dare do kranka oba wajini ai mo oba wajini nyamisrawo hey mami for frefo ba ko ka na me ko lady bishop Jimmy wo na o se che dam adam de hello Pastor, good morning. Udini be bia o ka se free me dofo me Pastor me din de mother me ka se free afranchi mami ti o me dofo mo program be so maso kan okuku se kuni ton yi mo program de me tell you because me tell me to me kwa sorry if you can mo kwa sorry you need to try my son because program it's necessary it's too na so okay na me ye 4-5 ba ko fu ntani ma me fu na wo ja yaduma na aduma no wo ja ya ni e penso ni ko di fa yanti to ni ko di fa na ke to na mi ni no ayen no di me ko ko sha ko dem su ni se me no ka sei e ka me win na plan to be nyamya wa wuni ya wa na ti dom me ko mi oba na ma mi nsa mi bo bi na ba na ti dom ya ku se ya ku ni nya no wo ku no ku ni no wa fa mo do sumi dem da dem na egwa bonti mi shi ni so mi na idea oh wa mi o ye mi say na wo ku mi kojo ka di dia e ti okuku soso o bi kan we yo ben a wo ti mi di o no be ti fo ni an pa se ye kan mami nyamisra opa sa fe de won se asema ye kan ye no kore won
Mami call Lady Bishop on and Brenna Via Kakra. Mommy, Papa. And come on, I hear go. Shegu. Eti mimi de mimi question say. Said there would the topic we abano. Aye. Me come forward the amanya me money. Eti for say. Your question say. Yenye den. Enti yenye den. Mimi kasa ne kwasu nyina. Aye. De mimi bisa say. Enti say yenye den. Because they say if you must see a try and you get a Abonti kwa de pobo. Enti de wo ma me ka nyina ne say. De yenye ne say. Yantwe ehun no correct. Na yema ya ni na ho. Ni yenya ahwe yi. Na se yatwe ehun free nipa ho a yenwu. Emfa wo ni se nipa no oboa wo. Emfa wo ni se nipa no ne nenam. Emfa wo ni so ono mom na beboa mo akọ anim. Emfa wo so ono na beboa ma wadi ye. Me wo gidie se Kristo na beboa wo. Yemfa ya hunto Kristo so nsini nipa. Esan se wo kan Psalm 141 verse 9 was madam for mene ne to nsa didie mpo wa ma ne nenti so ayede etia me Psalm 41 wo de obie Bible no a hwe ho 41 verse 9 was madam for mene ne to nsa didie mpo wa ma ne nenti so etia me etia mfa wo ne wadam for wa boa no emfa wo ne obi a wa boa no emfa wo ne de oni ni bom edi nkomodi die dwale bom ehya atale bom me kan fo awrade ama wo se me question ne senti yenye den de yenye ne se yema yani na ho titiru me yesofo yi me de kwa asore dem wo yesofo ama wani na ho ewo wasole ma ho ma wani na ho ewo wadwuma yefo ho ma wani na ho ewo nipa ho hwawuye ewo wonsole ma anase wadwuma yefo ho se yebetumi ama yani ada ho a hwe manager ya na ye hu ni ho se enipa amobo How say ye huni say ni pe mobo. Say o kinkan Exodus 23 ekwa wo say mo broni enhwe nanim wo nasem. Ti wa nhwe obehwi obi hu se de wote. Eni se de ne ne ye te. Eni se de nanim ne tie. Eni se de o su fa he obitumi ba asore. Wo ye ne ho moba na wa hu no mobo memi ti we hu me hu kwa akodim ne se ye ka asore pa sofo ba ne hu kodim ewo nyame ma ho a me ye number 1 enipa na wo be kwa kwadim wo no ho no ono kwa na besa se wo abonten egu anim asa wo mfiri nyame obesa akokeka wutira bom obesa se wani monyama se wadom ekuta wo onim pa se wukita adom achede na so nam de oba obepaye no oba ne de ode ahobrase oba no ode odwo oba no ode asomdwe na so onyenya de opawi a onfa wonye bibia biemo onfa wonye domat kura no watieti aso onfa wonye toilet roll po no wade apanto nyame anya wadoma wo sofo ba wo ye sofo ban a wo ye no wani manyama ekuta akro be se no na sofo kura de masem omobo me si me nya declare we won free rade no asa wo break wa se wo life hwe me say awurade fa me so mate asole ni bi wotema me de asofo mienu ne koye udim say mete ho na me sofo ba de ne koye se sa ne nyoma se wonde wanya kunu no wonde okwa se wo hunu nkran se mika se wo nkran ho tie ya waja asore no ho ma fa sofo abrant ye foforo ono nso hwe dan am ko ha almost 500 million hwe wo ma ja asore no ho eko because of say sabla no so hu o ma o na hwe se de o mo bobretia wo be hu o mo mobo so wo mu aboa wo woni baba ho so no na no ma aginsamo me wa asole wa asumnya me wa asole wo afensu sokobu o man we me nam kwaso ameko me wo bi wo bekwai so what asumnya me wo bi wo bekwai jakobu hwe papa mo broni hwenani wo na asemu enkase nipa e mobo enkase obi ni atade ye hye enkase obi ni dan dem enkase obi e mobo enkase we die nyame se memmoa o hwe edru baby wa ama wani ama ho so a obanum aduro wankasa wo ye sofo abehye ho akomfo because nipa ye ne wo ma nante no ai wo matena ye na ase no miti we
se nye nipa be me a e ka masole wo de oda baba be hunu enke doma ne kutam ne nye ize na so nipa awurade fa me so bo a wo mo ti wo mo e be hye wo ma sofo e mo be ye reverend minister baby a me ti asori jaache be hona na me sofo o mo so tete asori mani ba mo so na asori no na gu etie na wasam kwose sa me nkonwa na me de ko kan branch ba ko ho enti me kan fo awurade ama obi a wo tie se enti se ye nya den de ye nyina ne se ma wanim la ho so na ma wani na ho sa wo yaji sa wo di mobrohu asumasi de o mobo we de ne ba he na chi oni ntoma friend mi ngo fifa me ntoma asumasi mi nya ni se mi ma ni sika hwe obi o ha wonim obeba asore wo no mobo no ayi sika na de ama ne so fa nkwa ye adwuma woni baba anu o de dress woni baba anu o de nanu no asa na ni mobo no asa betra so da mo asa wo mobo sa di pa no so afa ma no woni onu na ekogu wani ma ase akoka nsam akase wo ye difu a wo hye obi nkom no onim sa asam na wo kan ye no kora pa na so onim se e kanu nti no otimi fa ho no akogu wani mu ase eti asole dem kora no mpo ena sa ansam we nyina ye den e wo ho sa wo bua wo bia ma wani mra ho so me kai se mitie studio bi ne ayibi so bo bi age receipt no je akoto fine na age receipt na akoto de obaji anyina ne sam woni nya den na ho na hwe hu ye ntisa wa ma oni ama ho so a woni baba ho so na ye sofo a na wawu agya wa sore ho na ye sofo a na obi aba chinchim wonsa age asore no kura firi wonsam woni baba ho so na woni oma nyina sei hwe meti asore foforo awrade fra me foforo no a me ministry software pao software si wokoto instruments abrame wo jisi kanu ni instruments o da bae mi amadi ba me ho so na ni o manyina samo eti se ni pasa ma ye ke wan kasa wo yonko software na mi yonko software eti dru ba bia ho ene na mi mani nya din sei adwuma na ama mani aya din na mo me yemu nyina ne nya din o na mani nya din sauti de America na eti ba se mi hunu wa mu nyina na mi hu nipa su no ama ho ma me masesa se mi suro ni papa nipa kura ba mi ana me yam hyehye me hu so obi kura ba so me bag ma de o so bag no kura me yam hyehye me de me ne ko ba no kura me yam hyehye me de me ne wota de me kana se me driver me fa no anu wo twi me car eduru ba bia ya se me de ne bekwa akotwa asori so se me de ne bekwa akwa ya asori o se de ensuo bi da me nchen me ni nsuo no bekunu o se de ensem bebre jiso o ma hu so obi aben ho jiso obi ahu so obi abata ho e wo se wo ya wo nipa no ho e ma nipa ni ja wa chiridie obu jiso obi ahu ni se obi aba wa brabom so oba ba so oba agem ya be ya nipa koro jiso o ma hu so obi aba asori ni o beba afode ye se si ye beba afode ye eti unim sa ma afode ye mini chairman enu amene me secretary ti o me ka che obusa se ma chairman me si chairman ni ye nyina wo di chairman no a sofo mu tie me wo yi chairman no a wo beba afode ye kase ma won woni ba ho so na obi atoa na ofie wonim de edi sika ye mama de on fa sika nya hwe o chiche sika na man nkofo enti ja afode ye ne bo ebetimi kura nka ma so le ho biem no atoa no oda o tata jisu obi a meto correction jisu obi a ma so le no mu ne woni beba ho so ne apam no ne ye den sam because say di pa na so na ne wo tia so da mu no say di pa na so na ne wo kwaba no say di pa na ne wo nante enti suo di obewo so wan suo di obeho no ama wani ama ho so na wa ji so obi nyo bibia yamma Kristo endi hene wo yabla bom yamma ye ni na wo de nipa no so oba no be prapra wo de mama no betumi atuanka tuanka no nkwa de baabi emfa na mata ho o ko nsuo kura ma tuanka woni ne na tie medi na ne te tuanka no mfa no ho ena susu ben no ema ne ho ntwom bebre so obi ben no ho ntwom bebra ena oprane efa kwan bia so obesori etiawo so mo obi hu matrimonial ho bed he ho no a wo dan mu ho no obi hu a o medi hu a wo sori ti akeka ho nsam
asole ba woni nete no ohu collection ni mu bebre a woni baba a so no pam Solomon woni baba a no won Solomon nyina kọ na aka won konwa enti mi kan follow ade ama Christopher se de woso wa hu no mabo se wo ye adwuma no omra mabo no wono sa de pa na egu adwuma no onyi obi a na egu no de bia de hye bayiye de bia amkasa bonsam hoi woni chiame saka bonsam onya chiame abeka na sem bia ma no a eke be hu saka bonsam se wo ye good kan follow ade ama wo a wutie me se bonsam bia ni wo bonsam ni asoreba na ote wa so dem wo asoreba na wo ben wo no wo asoreba na ane ne koba no de woni ni di wo nkomo wo secret no ka wano tum so obetimi akwano atom a enioma pa ebeba wa brabom so obemu ani ada ho a enioma pa ebeba wa brabom so obeto wano nale ka enioma pa ebeba wa brabom Yesu na ye di na chi kra no wo de hwe kwan anipa ebe ne fa so enipa 5000 ena o ma wo maduane di ye ewi ase a Yesu koka se de odi me honam ni me moja no omo ade na si ye wo mu nyina adwane se nye ne ye bedi wo honam enye ne ye bedi wo moja eti se sa na o si ye medi wo honam de a ye de ya amase ye bedi wo moja o ye ba se ye be pe de ye bedie ye ba se ye be pe ye dwuma ye ba se ye be pe ya wo na nye wo moja ne ye bedie Yesu ani ba no so na aka nipa 72 no me ba mi bibisaw mi ma wutie me se e ka se Yesu na edi na chi no onu kwa na kra bebrebe obetiye en na kra ni nyina be ka se 12 no de hwei de wokuta ne bag hwe na bibia aso emma no o churchura ne bibia ama no na ni ba no so no wasa de mfia no eyi na ma eti we ye sofo a enkasa me ye sofo nti Kristo be ye Yesu be ye wo bompa ya ma mfi nyina ye oya wo bompa ya koda mountains hwe ba bia ye kwa ya na ye koda hwe ba bia ye kwa mountains na tiem ensu otimi bu ye me ensu otimi bu na me hwe ase na ma sori afri fomo na ma sa sori ye gina ho na ma tale ye kwa na afo na gisemi sai tale bi o kwa white utimi nya no hwe na so ne de nipa ye nti mo ani mra ho so na mo ani na na ya hweye na de nyame na wase kone somono no ono na be wodi na tie woda he Yesu na kra be ka say Yesu akra be ka say 11 bla ye bebre nyina ye bra ma hwan eye Kristo ni ye bra ma no it is also the ho batu ni paswa enipa be di hwamo wodi ese obi so mo wa nyame na nkasa ebe pe obi ama na ba abeboa wo sise ni pampa amoamia obema bosia aba abeboa yen yema yani na ho na nipa na o musoso yeso mimi se ye me ma course ye de ntoma se from nam tietia so ye de no ma se from nam tietia so mani ba mo so sa the same people o ma dwane agame ama ne se nyanya me na ka me ho a enka sori kura nka me se nkeni ho ma wani mra ho so eti sa ati me nka eye mo somfo ba Lady Bishop a me wo feyiase Lake Road esreso feyiase eti se bia wo pese wo teme nka na wo ba me ho a adwua da bia me ye kan so de chena anapa no nkono pepe enumre no nan e na me pon. That's right. Ebrada eyem paibo kase efiada eyem paibo 2 weeks bia watch night kwasiada bia se de nei ye sompa bomodi de wo hwehwe aware awo sika adwuma akwantio yale na yale sloke ana se de edam bomodi ane tu anamon na awurade be fa me so agyew emfa woni de nipa bi de aye wo nsu awurade be kasa wo ho se wo pese wo nya me number no a me number no ye 0246 mo bo number no one my friends no more TikTok no say Lady Bishop is preaching good. Yeah. Mommy nkomo ye beto aso next week. I was here to ask. Yes, because the son says Psalm 41 verse 9. Madam for me ne ton sedidi. Wa man nenti so etia me. De woni ne koban, de woni ni dwale bom. De woni ne dakete so. Wa so letia me ne wadwuma abawo. And say ye bedi bronya obi di ni saguniti na damfo nti obi ko akofru pray na damfo atimi ama ne purpose asai ama ni nua kura je ne purpose na atena so se wo ma ne nko etimo oni mra ho so me number ne ye 0246 15 97 99
0246 159799 and I say 0540 196633 0540 196633 me pacho Lady Bishop ewo esreso feyiase esreso feyiase Jesbo filling station aha say me pacho tie me ye pa me hu say somebody keto bia besi me nchen ono ye oba me de ne kese pa no ha na no meti say oya advert say onye ono na hyeche no me na me hyeche no me pesa me na me hyeche pa no e na me so na me say kuta poma no wase poma no nya poma eye bishop eye poma ye bishop poma enya bosom eye poma pa he ma me na pratiti na sei na nya na urade ahye manimunyam ti se bia o ba me ho anya prapre ma wani mra ho so wodi obedru Jesbo ho a paja wani hwe sandboard kese no wodi odru a ababa wo bi wo sandboard na se wodi na ayi ahye ho momo kiosu bi ahye ho bisa ne se wo pemami a wo ne sandboard yasi obekere ofa kwan na so obaba Nazareth Salvation Prayer Ministry ewo yewo ho se free sabre ko nyina ye 45 days eye numre wo hwe na oba na ntimi nko ada erade na meso beboa wo me number na ne hia me 0246 159799 0246 159799 and I say 0540 196633 bomodin na pusu enhumai na ko Lady Bishop aseye na eneno enkoto kese nyankopon nam no so ebeboa obi nyame Asia Lady Bishop pass ene wabeye enhira amaye eze ine de atu obi nti aye na oye enyasam keto enyasam keto kra enyasam keto abusia Dr. Setedwa Tenase. Yeah, the secret of. Okay, right, abusia. Me say enumi me ba ma wo ma adamfo bitire wo mo he. Adamfo bia mo ye wisia mramono. Janko Dr. Setedwa so ye. Na the secret of life no mero. Ene ye tumri ka gidi. Ene me bre na wi me komo na no hye. Doc, me mo akwa basronko. Ye nuo. Na bibia boko de. Obo ade daru na bibia boko. Enkomo ye di no na mubo tinko kakaka ayonkofo ya wo mu bitre nipa do ka wo bia bitre open na ka menye nipa 7 na mumu kura de nkwada na mutre ni omo na omo ye adwuma no be hu ana no so ate branch bi hwe asofo omo numbers ekura nkrofo miminim sof bi madam fo no menene sepa na ne number wa akola bi ho ye ni ba ye ho so no na or the number na one ho na ye call radio so a ye fra o fa no so dey take counseling number na on crofo fresi ne so say o mo hwe sofo no ono so dey take counseling enti se yenya dai e dey pa na yenye dog on say asimu ya eken wan hwe ya o be fa ne tra yeah enso ehuhia pa no kra papa say Ghana ahano a ye wo no se wo bomodin se wo ye bibia ope support a unya bi me kai pa se na me start medre na me register obi wadro ni ye kama pa bet FDA nya enyi ntunu de ye ntimi emwa ma ye nton me register wie ye no omo ana omo ka sa asem no nyina no ti say unhu omo tambia ope support se obi mra na o meboa wa unya wo bese say you say wo ko wanim no wo ba obepes kani bi na adie afi na onu so ideas bi a wo pese wo de beboa be satam no a na wunya afi na wa sha se ne de ayenimu na bi sre untimi nye eni ade enso so eduru emre bi no wo mo kuro ya so ebepe emwa ewo enti enipa ho asem de ye ka se ye ka anyasem ketwa me no dia na me mabamu emu ni say Bible can say be Paul can say mitumi adini na ye ewo Kristo a o hye me enti me ma obi ade obeye
so obi adwene bone bi a wosusu afa me ho madwuma no emu mabem. Nice one. Right, abusia Dr. Setadu na wote ne nka no. SDA4 D4 no na atena se no. Me na me ye Church of Christ for a D4. Na ono so na ye SDA4 D4. It's a Church of Christ for me so much too much say you say. Abusia ye bedi nature ho komo. Say ogitimo say onyintimo ye adwuma. Nti eye say obeji atum. Doc and komo ho kese sem di ka bre na tie ente na ye bone tew pa we ye nche ho je mo wura komo no mo we ni de ye fa edua bi sa edua no ye frɛ ni odi enti de dodo no anim se odi aba odi aba no de wo market ya ya kan we se Ghana han market bia no ebi ewum but ni dua no de ye nim na edua no ni ho a ye minya na ba no but almost project dua no ma me na mo san fa dua no to so ma me ni dua no edua kese okay ebini na mia no mahu bi pen yesusa no na akurase ba bia meswa ekunu asase so na ebi esiso enti minimpa wow na de omo ka hye yitinu se yemfa yensa emponte se enisi ho no enti utwa mu a wo pese wo kire obi a wo se wahu de na o de witi aye atre yemfa yensa emponte yes a eji usunsun sa na ye beto ye na odi no nkofo susi se motia egro eso se eye nokre se nye nokre echa ye beto ye nti saa we se minim bra bi a mimmo ni din saa bra no ekurase okoye se okowai bi da bia wokwa na waka nana me ba be wai bi edi akoye aduru na ada foforo me ba mebre wakoko next time wokwa onfa akoko no me giri se me ka se kura wuti e so otahwem odada okwa onfa nko oye saa be mprensan prenan afi owai no ana esunduru no na ohunu odigu ho no ma na nani aba no so ofa na esumaduru no sama ojirai baby okohye ye kwaye mu enkasem ene sa dua no moti abase ampa sa tumi wum sa ne nyame aye no enti kopin se me bra mo ene kohwehwe no ansana o se nkwara bi atwa me ho ahia kai me sua na o mo sere killers na ti odi dua no de eye powerful pa na ba no a yenimu a ye tadi dware nkwara no a ase na ba no pa na yegidie ni meka se ni nyina efiri ni hini kopem na haba so na ba no na ye small ewom a ye mom gidi se na ba no pa na tumi ewom eno kura na esa na de ma no eba sa ne se odi ase eho emfu tempia ase da ho pradada na haba no etia entofom ewo ase ekoto enchen wow na ye wo mo mutimi ewai okoya obi wo ho mo ye nyankamade sana watimi apebi na ye no mo de ye de asafo awradi dinti ye kwa ne akowai enti odi no na bena no eye adukese pa kese pa na ba no de mekura mentamfa nye aduru na ba no aduru a ya eye asthma kire eye asthma aduru pa na ba no obo a we sei no ne hono no achi ni na ba esa ehim etese adwe ewo na ba him no eye asthma aduru kese pa eye enuro ahoro bebiri na bena no de yare kese ene esa ebiti se cancer ebiti se obi a wanya stroke a wontimi sore na bra no na yede eye na obi o breast cancer na se wuni odi abena na de niema bi fra ewo se ekọ nti odi de eye eniema yare kese pa no a yesusu se abonsam yare a obroni first incurable diseases odi na yede eye na ba no de ye munketwa wow na lady bishop ka
otaya yeshia no asafo mi ni ade metimi aka se odi abena wo de ahaba bi ka ho edi dware a so obi dwene ho adwonbone a enipa no na otwe ai obewu doc mesro we de kire me why because doc mesro hey na doc me no nam da day ati ho na won kire me ofa ayo entina de eka ho no manka no aha every say bibi wo ha udi bibi ka bomu a etimi soja eye bibi ya say de menu aba na eka no aha but manka na say wu yusu we nu nko a enye adwuma doc me ba wa share ho mate saji we nko adwumi hia koso nkofo mo dweme ho adwobode toso dodo enti ya keka bom e de ye samra na say nku a so obi o se na brabo enkoso no one ne to kwanta apai obi a aniboni ekutia no say yesunsun baifo spiritual marriage ne ne keka no one ne to kwanta apai wow emfa ho ne ohawo no a aye wache on say abusua ye wo no me bi ededa abusua ebi abusua ye osi akwai ebi ye enko besi ena ebi de ye obregu sa eniema miensen ada beva ne mechirichiri mu nice one ni nyina odi no etimi eye nti odi hu asem de me ka se ye kan ebre ni nti no ye de ebesi ha right doc yenko ayiko herbal center na yenko din komo kakra wenum nyina mekeka no enye se me be kan kwa me die enuro nti wo ba ya so ye na se wo yare wontimi nsore nante a ye kire ma oni ye ma waduru a obenum a ewo se osore wo ba ya so ye se ye diabetes se ye cancer say yare be yare akese kidney problem nyame ache yinimdie haba bia ni edua bia ewo Ghana ha a minim de minim yare a esa wow wunya ebre mame a mesa yare na ma kire o se tam sei didi eda strada o krada ni ti aduane we twen ho firi ho ensese yare ni etwifa so ewo se osore na enu akiri na so ye na achi no ye sa wo enuru ahoro a upe bia ubenya ne nuro mienu we de herbal shop bia ubewuran bia ubenya bi enipa ni bia wo se onfre ayiko herbal center that's right omitu enton we ye infection de fratokel ye infection bia how bia no hwehwe sa aduro we sei aduro we minimum bia no wo enye HIV aduro HIV aduro ni de ewo but no ose wo HIV ntina ensan egunu onom ye no na ensan no ahye enti waba abaji HIV ankasa aduro enti infection aduro pa tatahwe ene aduro ya ekura me fratoke that's right ena ye wo ayiko man King Kong original the champion ankasa mema sem ema wo that's right na eniji say o manu na eto edikoma omo boys nu omo na se manu na tuaguso sa enti Ghana for ma agi atum se aduro we mema no a ewo problem no omo toma onwe eye adwuma that's right oba na eti enka se de bema no eni ni hia se de ye no udede na wo ye nyina no oba na be mark no access enti omo mark no omo access ne nkoyia no ma ba doctor setadu ho sa oni problem editi na minya ayiko no ena yewo fratomedy the almighty adrowi untimi num ne nyina posia wie dabi oboa dabi onom awanum half ubehun se wafunu afa level nti hwehwe adrowi we ni de ye delivery eni herbal shop nti wo frɛ ni a baby a obenya bibia anase baby a ohye bia wo abruchiri wo Ghana ho Africa country bia no ye de betoa wo ehon ena ye wo we no penis enlargement that's right be ma opese opeja ne mema sem no adro we na ohia eno an se okotihwe abura bi mu a this obeje doctor setadu enlargement ne bi eno an se wo de extra ho say infection was so no what to infection the no be that's right ebe ye pafu say pafu say bam sa pepe afei
wadru the senior enu eni is it bro nye baby just a good job am I is it a wadru na ba o unim we so de nwa say me ma no ne toma o mo guess no say me ma no ye fetu last be ma bi ebe to mienu oba mi chira say say doctor we esu awo hwe anam say ne papa no ene hia enye say me ye ne kese enti obi a wa yusu bibia titru ema no yusu di ho adanse nice one na o to wi a frɛ me na me nkyerɛ wo ekwa ya obefa so a obeyusu no because sister bi to bi wanya kwai amfrɛ me o yusu yes doctor ase mi hu so anam say me nkyerɛ no ɔse there bi anam say ane ne ye ni sei oye ya 5 days no afrɛ me say afei na masi ekwan enti wo amfrɛ me a me nkyerɛ wo sɛ de obefa so a obeyusu no na wo yusu so a eba yie enti eno na mema no epe na yenya wura December mu a ye bete so ne bo no ye bete so ai promotion se burgers na start ba pa doc wo yini papa ai ne bo nya den enso na bro nya drunk and comfort to om ne mo no wo de wo te so me te so me so me ye promotion no that's right enna mesa aye raffle bi me de ade bi be shim se we use na se ebi damu a o TV ewu o be che TV me che TV bro nya ye be doc can never be to be mate because me hear TV we bo me da ba enti enhye ya ewo ho no that's right we no any fratomi no TV ewu okay enti e free December ye ko ne promotion a ewo no se wo tobi na se ebi chemu a wadi TV no wow sa ena TV na enye baako enye mienu TV bebere dawson all right yanso so ye di nkofo bronya say ayiko baako TVs bebere right doc but me found numbers no tudwa Fred Doctor Setadu number no I was 0276 070704 0276 070704 and I say 0557 285077 0557 285077 Ayiko Herbal Center Ebua Kwa Sepase Besiase Junction me pacho ekwan na eko huriye ho sei ekwan na daso ya kwan kama o tra bridge kase bi na wo ho no a doko ahwe hwa na wo ho no koho me sandboard nso si efie nanimu a efie fefefe no that's right ze mfuturu bia ne ho bia efie na yefe kama eti bomode na pusu doko homa no dok dasene ye besan ahia na mesrewa big bottles no de pe ba ko bre me na me mfan hye ba bi na Christmas we enya sam ketwa kora ene me de we be jaw fa jam ai me Sunday akoba bi o se me Sunday kro na wo fa na sam so no sis bowuram na ene ye di nkomo wo fa be pass mama mi o amizu minya biye minister medase na ene ye di nkomo bebre na ya na mebisa se enka adamfo kra no nka wo fa eyesen adamfo no se wo fa enka adamfo no nka oba wo ho a eden na nka oba be ya ma wo menti asie mu no nanka adamfo menti asie mu no nanka adamfo sabi oba no oba bebro abeboa wo abrabonim na woni na hye wo humobro ana se wo joy na wo happy ewo wo so nanso so ene wo fa adamfo na adamfo na da ne wo tamfo wo fa adamfo na adamfo no sebe waba bebe abewiewie o minister hwe ya ye kire adwumane ya sebe ye bro ahumobro kwan so obetimi ahu obi na onam ho nanka opese osu adwuma but ebia na oni sika na oni bibi obesu adwuma na wagye no na wogye ne ba wadwuma ma minister nipa be 5 bi mi hunu ma ne papa wantua kapre once the me machine ne man say omo fa nya adwuma nanka onko pene that ohun spray dress pam no ho
say minister just so no straight dress pam say wo hu straight dress pa or timi ete ne ho kakra no timi call me customers so pa cho Veronica me na me kire na adwuma wo me na me ye onim straight dress crapam if it top cronim pa me na me kire no nti say me ni ho ne de bla me nchen oba obeba ba be ye me fa ni flee o 4 years 3 years e kire na adwuma minister Messi ya chejuma ye blow. What try duane ama na di no okogina baabi aho. Asem obeka fa wo ho no. Minister me no wo adwuma na se wo ka asem fa me ho anipa no onjindi. Obaje di. Se me no wo adepam adwuma na se bia se nipa no me ne nam pa na se nipa no beka me ho asem che na onjindi. Obaje di. Minister ha adun enti sese na me mani ada ho. Fiti last week ne ebe nyina mani ada ho che se e wo se sebe ufa adamfo a wo ma wani ye den eda ho adamfo bi wo hon ma the way obesi atalo na the way obesi aka ho asem abonten no se wote a na se ya me pa acho se woni obi fa adamfo na wote asem one kra na ahye ho so yie wo ne nchen se woni obi enam na se wo hu se sa nipa we na ni brew evi kura onka asempa na wukunu die wukunu die ne ho ofo na wukunu de wo ha adun maame twu fi so o ka kajabi obaji wukunu kajabi na wan kan jabi a maame uni ho no obeba be hye papa uni ho obeba ba be hye enti ka o ka jabi na yesu ba watimi akobi wate na say ye wu abla tabi enye ye time minister mame mi ja okwan no nyambo a ye ba be di bronya. That's right. Veronica fashion me wa sokore e bi kura wa ha me wa sokore mampo Wadamfu be a text. Was you here a straight dress for 31st night? Oh, manisru. That's right. Manisru. Veronica fashion me was a coremampon. Me wa gundi spark and so. And I said me was a coremampo bang nechi. Bronya blana mi juju. Now when you fe. Na koko rafi fufuru. Nice one. Mr. Tumrikana cover fashion. My number is 0244 292372 0244 292372. Frame na me ma ho nye fe. Wo fe. Samo. Of asom na da hono. Se asem we die. Minimize nipa bebre me na on twen se. On twen. Being vindicated no enye easy and I was my boy white no correct Yesu adi nkunem amen Yesu adi nkunem amen na nramani je wasole na makra ba ko Michael say me offer si ba ko me offer si ba won yi won say won ya sole mpanimfo young ya won ba na that no make sense be say o pese wo fa yonko a kwabusa o kwabusa ansa na wa fa yonko na say the oben wo esu no Lady Bishop kan oyi Psalm 41 verse number 9 yonko enne ma start mabusua say ade e friend say yonko de bisi de o super no ono ene white ya ma sei dipa bebre nti ase na de yonko aye mene meyere ebi wa busua mu ebi wa dwuma mu ebi wa safo mu enti meyere kra de ono so mfa kola bia wa dwuma mu opamade because the nipa na so ya sam kra de ka ya na okwa ensese ye ka na hwan de ye nka abusuamu abobo hwan na bedwankobia na ya Sunday mo no so okra de ko eno na me kokwa se hwan ye kwa e blento mu o nipa nti ase hwan na mu a won ye wild ewo esibody jata mu ni wo mu nyina wo kangaroo mu ni nyina omi nyina wo hobi
ukoka yesi mayenka hwe Yehowa ne mehwefo bibie ni ho ame krobia santi kotoko ebe hia me da ono no jami ko nsu a ho juo ho osina ni dinti se me nam wo sunsuma bomu a me nsuro boni bia if you say oni me ne wo na ba ne poma no ene bekoso a chichire me ne mabusuan re atamfo no de obaye on say yi no atamfo be kolo na Yesu nso aka kire o say ye mompa ye ma wo obi o hawo wo tan wo kofi o si bompa ye ma no unse edin pa edin na ano ohye so ano ohye Yesu nso nim o si ma ye nomi wo mo nso vengeance e wo hwan nsem is of the Lord enyi ensam enti to da bia ene white ya ma hye mina minim ma pone ho kakra bia ye dai a kirew na de me pese meka eni se yonko a odo be konkwaje mu yonko a odo be anija ebetimi alidu tinkwaje mu no yeah sa yonko no mi si aya akwa bi sansa go so o ebe o bebre no mi si mi de ade achi obi ade no mi kofi pe mesi akoma so mi de ma obi se won fra entoma bibia ka chense sa ade no mi kope mi mfe nkoche yes se edin pass baifo wo che na de kofi wofa ya abaifo adoye na so abaifo kra do mo ne ye o ma doye mo no bi wo suo so de ade no ye no ho na me say nyame tiase ene de mpese me kan say enfo obi se oye otamfo and try uwani ezo ihu ade die ono ekura vengeance no fa wasem ye dai eyawurade ede ya na nge nipa esu hade ndi na nipa esu nipa na ama nipa esu nice one obi dofo obi maame obi ba ade na obi ni obi nkasa one ne mankasa obi ne papa ne maame ne nua enkasa be 4 5 vengeance na wo hwan nsem a wo pre ho untimi ni wo mo but Isaiah 1:49 obeka kire o se okono de ono obeko betimi pa de untimi sasafo awurade tiase untimi oda nice one na wo ka kire doctor se ahaban bi ni ade me se ma won fa ma ka kire nse wo sife o mpamo wo ka se wo di akira unim yi a enipa wo begu wo mo ofa me ye type wa ho me ni time ma me tamfo 1 minute manu jubilate se manu kuse o ye o tamfo de obi akra ntame wo time ya minute me wa va se college example o heme na wo busa se IBJ ene broken heart achi na na hwe ena me kire ni se me ye madwuma se obi eni agea tobo na busa no ubewura mu no aboa bi beka wa efiri ntuma mu entuma no se ya na bi mu atutu etu o we ka wa omre edi sha ntuma no erade mo ai awusi abi o fake George ra o tere nka no aboa beka wa na efiri ntuma me se diama obi si na ni agire se oho woni akwa bi nam na no odakwa no pa na conference ko bi koso ani e connect ni ba subi na akwa ne nim se owo subi na samu abrante ne kafa ne ho a oteye no e ma ni ji se sami de mabra body agoro e wi ase wo ho ento wo a obadwin se nipa do hwe yi wate na bebre a yeso so no uko se da sani bonen nsem tonton ma me ba cha onye fans no de ma no openaku no eti wo mo fans bebre no fans pi no ye kamfu du afro no
na ye kanfo wachacha fancy bebre eye wuo samamo ene ye bo wo obi wo ha wo pagya wo boa obekun anopa me sister wo fia ha me sister de oba ya na me ferre nti ya na me ntimi nkansem sis me mo kwa ba no pay me do so iv batona bibia bokode nyame adom na so e nyame adom adamfo ho nkomo nene yegusu a yedi no ene nkomo a yedi ni ya adamfo a betray nipa a friend a obetime betray wo sis definitely share bokode nyame adom ehoboko yeah mesusu se adanse pi ena eba bebre kwa mitimi kra bebre da bia meji adanse die wow positive ene nkomo ben ena wodi free asoye ebre mahwefo ene matifo ya pomuden ho nkomo ya na me de breti for me chia etiefo ne ahwefo nyina that's right na ye bedi ya pomuden ho nkomo se ne da bia ye no because obetina se na wonni apomuden a ne kire se wo somfa so kra ne se wo kra nkeye e wo se etina se wa hoodin mu ene nkwamu ene apomuden mu se ne be ya ebetimi aboa na ye betimi ahwe ye ma ne aye adwuma ahwe ye partners ne ade enti apomuden ko a na IB ene mpesa me kasa kakre before halitos ho yes because very embarrassing sis Mr. Sam komo we de enye kakra bi asem agu obi awa de sanete na brofo na wo kan ere nti no obi ho o si yade fun yantan yade bone enso ne brofo na da so na de sabi enum kankan ho asem na ye ken no enu ho asem and am pese me kaka kre because obi on ho a o feel say oh no or funny oral hygiene seriously say bia o sorry no pa o be pasty na enwumre wa brushing it but still no there are some things that it me cause sanema na sometimes ya na free enum direct and na air but bit me free with trim and answer with yem and our lifestyle be a very embarrassing you bit me a very beautiful person but not and you're comfortable to get closer to the person. Yeah. And you know, me per se kind of want some say the daffodils about your bay. Na a detox. Na ginny per free or how we who from mojem. A fin baby a fin shape ya a free be tonsil. A wo minimum. We say sometimes we go how kasa. We bit me some cream color hard thing be a free minimum. You know how to describe it. Obi o wasa issue ni bia wo halitosis. And it is any comfortable and many obi how nim. But a many pa comfortable around you. If you call job interview and on kwa cra betimi am disqualify wo. Obi ho school cra betimi am disqualify wo. Yeah. And it is very important say what in car brand beji daffodils herbal tea. What they fancy say ebia na wunim. Na difficult to some people around you to tell you. I know the intiminka. Yes. Just yeah. Edding. A good crofo relationships ni ade. A good no. And as how your bana or halitos is so I just say we lady bird the horn so problem wo ho. And yes, it's because it could be say free William, a free mojanim, e wo ni pedua ni mo ankasa eni and wenum heya so what must say enti no se we your ba na wutie mi a men twen ansa beji daffodils about na ma relationship enti mi nye kama na wo pebi nso anyame atimi aye wadom anya ne wakoma pe because obi house o hwese na ositi a oye kama pa bata say omo ba na omo komema no o ha je kakra bi tufa ye sunsu a ye be dwane omo ba na omo ko enti se na be ya obi nso ho timi hu say won sheda nya yi bia sa na so no wadru actually wo relationship mu a ne partner bi nsi ne form e ya honidie ye ka honidie a enya dware any perfumes any cosmetics any weeks ni ade enya no ne kasa ahonidie se ne be obedi inner beauty nini now be take toxins me de bia no na meka se sa toxins no ho e cause a lot e cause skin problems e cause hair loss e cause unipadua na ankasa wrinkles ni nyina toxins ne cause nti se wutimi yi free ho no ma halitosis wunya bi infections wunya bi sa scent no wunya bi enti obi a wutimi bia bo modi say with the daffodils herbal tea na de bia make ase fa bi tu fie na fa chese eno a na obenum na no pa wanom na nwumre edra wi a wase bia we na bo ho
BBM because bibi wo ho e wo ho a obi antimi nka nkyerɛw no kra we mu no ukunu kra wa hwe ontimi nka ontimi nka nkyerɛw because okwa kan no anhwe ana wakwakọ de na kɔto tankruwam enti mesrew ade bi wo nso a ɛwɔ ho a ya na ɛden sɛ obetimi identify yes na mesrew Christmas ya ebe yo ho sɛ opese utu kisi pa beje Daphne ibi because na no abranti bi complain sɛ one na yire ehia na opese wo kisi oba na nkisi no I'm catching say me pese me no hia na mame oba ya na branch ne kasa me ho no oba na krampo yade se one ne dampa ba ko so sore chese ki ye wo studio ha ya o kasa ye no ka abu afa ha nyina oh yes obi wo ho sa yeah obi wo ho sa and such a nipa no o yes our partner na wo ha no aha edru ho bi mu se honam kankan ye de wo na den na hwan ni nyina no e wo se unya Daphne Zabati now the detoxify our system no na eyi sa toxins ni nyina free wo nipaduam na fe watimi anya good breath yes doc enen na obi hwew obi wo ho won ti Daphne okran kada yade ahodo be biem na Daphne etimi esa. It's say Daphne say about a immune system booster anti. It to me say yare ahodo ni pi because your immune system wa come one na a fight yare no. And no ne man ho ye din. Ti say no ne ho ye din a yare bie ne ho betimi atena ni peduani because yare ne ba na akuno. Enti na no say boosti ema ne ho ye den let me fight yare nti Daphne se no nti e to me say yare wa ye kan say life threatening now face so e say incurable it me sad because already no a boost immune system why immune system na strong dada and na me din komo bi catch bi say nipa ne se nya flu and na make catch say me de flu me ntanya bi na wo flu utanya flu so a symptoms of weakness of immune system. The moment our immune system be weak no and no so signs we obi kata ne ne omatachiwa yeah kata ne ne omatachiwa sa pepepe and na wo so hu say no wakwamo abafom because me kaida me nya kata anase me si me bowa se bibi sa to eta to bi ho da bia na kata etaachi no de bia ni minimum show chakata ana ni minimum ni ade symptoms of weakness wo immune system no ntino it's say immune system booster na it to me a fighting yari wenti it me sa cancer ni tumors strokes ne body pains ne sa ne omani nyina because so akomwa ne ho ye din a yari bi ntimi tino ni pedum enti metimi aka say it me sa almost every disease okay yeah okay doc obi hwe wo se na Daphne ono kra no say na ye nom no na hwan ne ene betimi nso anum bie Daphne nom dey very simple ube here wonso ehie nkoa na ye wooden spoon na ye de ahye mama won se ne be best easy amount yeah na wasabia gum anopa on an empty stomach na fe one num ansa na wapaduane adi enwumre so obesa num bi na wo de last sentence so num ya na wokoda ti wada no na e protect obia ti menum bi enkra fin cross bi simpanyfo so because 100% natural ye ni chemicals bia wo ma metimi aka se eno enye ma we anase ye ma we obia etiminum Daphne herbal ti suitable into so obi na wo ba obetimi o co school obetimi amane kakra nom o free school ban so obetimi amane bi se ne be protecting kra no e free sa flu diseases ne ade ne ho okay yeah. Right abusia meso pusu Daphne's a number is CA. O de ofra o se the magical tea no na o pebi no. Tea nwa swa. Tea we esa cancer kokoram ho asem na meka no. Eno ye yade a eba fie a na obi anu se fie jadum. Sa tea we a ye ka ho asem no. Mesrew esa stroke. Wo be a stroke aka na to fam a tase ye no hwe nye yie no. Ye wadanse we no nya obi na e ka me minim na meka for 2 years ni na maka kire osafo say wonnom we 7 Daphne 7 days na ankwa abaju sika mete Sompa ha obi antim magi sika aduro wo de mani pa du na mu nkuno be ka kire say aduro na boa me na say aduro ne ye fra homan 0596 50
2626 0596 502626 and I say 0500 922 299 0500 922 299 0244 941 097 0244 941097 Kumasi Dabai new site and a Daphne I share a Mr. Bomodina Pusu and Human Nameka says still dog outside the discount aba promotion gusua eye adwuma Mr. and train you na minim date in badminka ba tumrika said na wo to Daphne ebre bia na atwam no dog ate so achemu fa it is now turn one city they say eco 50 pesos Mr. the dog beye ye ni ano aye no enti me so this see a monfred dog say I draw na IBJ di hu nkomo no eno na ye ka ho asem dog yes sorry final words na ye na ye tifo eninkra ate ye gu promotion this so year se ne be ya obia betimi aba no bia ya ni tua se ne 2025 ewuo ni ye di asie ya remu ene accident mu ni adenti mesre se wote ye nka obegida final se ba nenya nkwane ahoden fatena asemu abusua na bibia anye kama ye de nchia ma obia so right abusua Daphne's empire ena ye koya ya ba no mamenya birthdays we na yen so de so yenye birthdays we happy birthday to Olivia Nkrumah aka Ya Bintu we free kachire obi awo Sompa TV ha ena woma awodapa Olivia Nkrumah de dodo na de frɛ Ya Bintu wo Asante Mampon kachire obi awo ye adwuma wo Sompa TV ha ena ma awodapa sonko wo sinya memfa free adumu na wonfa wonko adumu happy birthday to teacher Osei teacher Isaac Osei teacher teacher babia ode King Solomon amfa ma hefa kwanta visa no oh nice one teacher Isaac Osei kwanta visa nua eno okay where King Solomon Anna I wish teacher Osei happy birthday teacher me aminu ya King Solomon was Sompa ha se me kan kire se enne ye wa wodai wo ho otumfo nyankopon to no bo ase na onhyiraw na wanya okese pa wate yema wa woda soronko pa happy birthday to Reverend Kwame Chin wo Redemption Hour Church Adan Kwame we free miankasa menua ene me eating partner ai me ne kodi enkradokoro kwantabisa ai yenu kwantabisa owo asempani enene wone wife emma awoda pastor kwe osi nyame wonfam free adumu enko adumu reverend nyame ma won sra nya kase pa wate nyame onhyira opi happy birthday to Vera Owusu Asante Vera Owusu Asante ya miangasa minua yes mi aminua eye me of King George eba nimpon ene odi na wodai Vera ene nyame wonfam free adumu nko adumu wate na wonye wo kase ene me sori a pizza na de wofa me hyebo a me di so sabi nyame se wonpe enkwasiafo bohye nti me hyebo a me di so wofa ma hyebo a mani so da oh insida me ansa na me hyebo no maboa me hu enti Vera ene unua me ma happy birthday me sorry a o pizza na beba wate ai beba enti nyame hyirawo me ne wo papa King George enene yema awoda pay wofa kan bi kakra che me nua bai yo afia ene eye wa woda that's right osoro ehu mobo wakoma so ade onyema wo amen ba bia abrabo no diwa kodu bia no
awurade ma wo asomdwe ne anigye. That's right. Onko so ema ni tumi enadi ewo abrabom. Onko so ma onye kese, enye kese kosi se obeye kese pa o Jesus Christ di mo. Amen. Amen. Mame fasima be numi nkwa homa no so na kakra mba kan to so no we dey tell 0551931931 0548931931 komo aye di nyina no futuo kakra so betu no bra homa no so 0551931931 0548931931 ene adamfo ho nkomo na yedi ye no mepacho bowuram kakra na yemfa story enkonya so wanya adamfo bi na wogini di na madamfo wa hwan a mesra wo tu hofo kai se me ka kire wo se bema hweye no wanware wo ba wagimi oba nso hwe na wankoware bema ono nso agimi beso bra homa no so 0551931931 0548931931 hello yes I'm pacho dini baby akasa free I'm Pacho, from Desmond. Okay. IBJ. Papa. Mechiano wa TFO. Ya de wasipi. Ene futu amadema de dia. Ya de wase. Eni samu. Nyami ensha won so pa. Right. IBJ. Papa. Fada Desmond ni o. Me mo bi frel. Ase na asim bi enti echno beba ho. Hey Des. Mate. Mate, me sorry ami akra mefro. Na sem na minya kwanta na ba ko na wo mam. Ai ba ko no de ayira enti fra unya me amefro why? Right, nyami shapa 0551931931 0548931931. Me don fu be ni Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho Daniel hu ye kakra ma me na mu twitwasi. Ni pacho. Afede. Eye pa, udi ni baby a okasa free. Me pacho bibi tini mo mi di ba mi specific call. Okay, mami nti o. Me ka Adam for asem. Me worry. E ma ne na mi tini di pa so no na madam son. Ono na ji me ku. Asidan kan je nyango po se wen tumi ne be ma ne so anware ma me ma worry egu. Ono so ko worry. Na worry na anka be ma ne kan che ni se waja. Be ma na yi na no anka che ni se waja. Ono atia worry na se ano pake ni nema. Obedwane. Ti Adam for die ni material se ni etitani. Me customer na me di nkomo. E besia obi hu za me no obi nam tuda. All the time in corner na. Then bia. Me obi ma ni fie me srame. Ni Adam for die. So me so di pada for some na ni pa ko na ho ye me nwanwa. Because you get kawa sama chira no. Onu mom ena obey oboni. Nti me die. Adam for no ba me ho. Inu e die ma no. Ofa maka die se. Okọ na waba. Ma na ye da. Adam for die. Ma me kafra wate. Ni nye bida. Ni nse bida. Ni sia no. Pati ni si wa ye. So me confia na o be fi evidence. Ni me Adam for die. Mo. Oye pa shey wa Adam for. Da ma se pa. Yes, you da wasipi. Ma me fa frefo be mienu kan. Hello? PJ. Pizza. Mini pizza ni me do kinka so IBG. Obabrin shop we dey say. Golden Barbering Shop, police station dan chef kinka so wa. Ehon no wa bie radio mu ha no. IBG ya bi den ti Sompa ho dia Sompa na dia awa fo duma dia ni chaku den. Nice one. Na IBJ be ma me deafness ya doctor ni chiano fa na no nyame onda taro ma unsa na unsa so deafness ni ezakadi. Nice one. Ya gusua ya hwede doctor ne nankopon tumi nyame dia ma abibidro se onfam mo wiase nyina no. Gusua ya duro no. Na IBJ adansie ne baba banso a ba bia ikira bo no ha ne sane no. No kre. So fa ehwa ne deafness adansie ne baba. Ti e bon pass nyame mo na yewe nyina yensanka. Amen. Na IBJ na adamfo asamo a ya ne eho apasu edru ba bia IBJ nipa yam ye ni na o. Na adamfo bo ha ba ipa platform se obesel na owiaw na watetew
enye nipa nyina na be abrabo mu pii na obara sa adam se woni ni nchen dia no o ne no ohu wani dia no ho asma sinie ba okoya no apenti black no sell eti sadi pano nana donkin ye papa kan sembi King George no kan sembi se senka o fa dan fo onyanka aso no panye ne kan sanse enka wo senka o pa pa na nya bi chiro sa simasi a oni ni san no sai ne suni ne ban sie eti duru ba bi ani pa yan hwe ne sa anya sa dan fo be hwe ne ma bebre agu abije ebre no kuzaro kekes makao nyankopon hira pa obi gina so ho obi gina so me fa last caller Pacho wona o me last caller why hello Doc. Good morning. Good morning. Pacho di ni baby a okasa fi. Me adum kasa fi kumate. Ni di shaka. Okay, mami nti o papa. Dan for Kenya, dan for the dan for go ha wonye owenyi by 4. Du tani pa no wa akofa no. With na pa go me na ai dan for bi asema blabo bi trigi. Yesi me nyada ho no. With na ka no. Kafra. En komo no ye di ni series. Adam for e by 4 ho komo se ba be di a kire ho. Eno no nam asam no kan kire kra so no wa hu no. O kasam kira damfo bi a embamu da wo bayfo wadamfo bi wo ye bayfo adamoni abusuya ha na yedi dwumadie ne bese dwumadie di the hour of hope kwasi ada bia nonso ekosi non krompa emu na yede brewo bomodin na wotwe sene yensan yensia medi the minister Kofi IBJ dasene me no besan ehia mesra wo kaisa me ka kire wo so ho wo yo ba hweye ne wangware bema wagimi bema nso hwe ne wangware wo ba wo nso wagimi nyame hira wo bye bye wo yimo yensia medi the minister dasa